Muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko urutonde rw'amakipe y'ibihugu ku isi ibyo dukunze kwita FIFA ranking uko uru rutonde rukorwa. Ese ni iki FIFA ishingiraho kugira ngo ivuge ngo Argentine iri ku mwanya wa mbere, Ubufaransa ku wa kabiri cyangwa u Rwanda ruri kuri uyu mwanya runaka? Guhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. FIFA yatangiye gukora urutonde mu mwaka w'1992 kugira ngo igaragaze uko amakipe yitwaraga ku rwego mpuzamahanga. Ariko urutonde rwagiye ruhindura uburyo rwakoreshwaga kuva mu mwaka wa 2018. Hagiye hakoreshwa uburyo bwiswe Elo rating system, mu buryo nabwo bwaturutse ku mukino wa chess, aho ikipe itakaza cyangwa se kunguka amanota bitewe n'uwo bahanganye nuko yitwaye. Ibi byose bivuze ko gutsinda ikipe ikomeye biguha amanota menshi, naho gutsindwa n'ikipe iciriritse bikugabanyiriza amanota cyane. Si imikino yose ifite agaciro kangana, urugero nk'imikino y'inshuti ifite agaciro gato cyane. Imikino ya CAN, Elo cyangwa Copa America ifite agaciro kanini. Imikino ya World Cup niyo ifite agaciro gakomeye cyane. FIFA ranking ikoreshwa mu buryo bwinshi, nko kugena amakipe uko azagabanya mu matsinda y'irushanwa, gutuma amakipe amenya uko ahagaze ku rwego rw'isi. Muri make, FIFA ranking ni uburyo bwimbitse bushingiye ku mibare no ku musaruro w'amakipe y'ibihugu ku rwego mpuzamahanga. Gushimiye aho dukurikiranye. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV, wibuke gukora subscribe.